Sarso kergani Cuma'ya mübarek o agar amen. Amare porodo, amare familya agar mübarek o ker. Ya Rabbi, sarso kergan i Cuma'ya mübarek o agar amen. Amare dosten, amare amalen agar mübarek o ker. Ya Rabbi, sarso kergan i Cuma'ya mübarek o agar amen. Amaro sastipe, amaro vestipe, hem amaro barvalipe agar mübarek o ker. Si pandajek šužidova, kova avdijek upotrebi navla, Hazreti Musa aleyhisselam eskiridova, Bismillahirrahmanirrahim Kur'an eskiridova, Rabbi şrahli sadri ve yesirli emri ve ahlul ugdete min lisani yefkahu kavli. Ya Rabbi olakšin prav miro gülili, olakšin miri čip, prav amare gogja, Teşay avdusutno dersi sarinete halovale. Arakluvaya men kijek tematika kova džijaka na redko ikliliko socijalna mreže ili pa redko kerjape lafiko javnostija. Normalno da o tradicionalno učive kova doborom berš vladoinja palomeribe e pegambere skoro avindor o tradicionalna učenja koja amen len spomninaja len zar ehli hadith, ehli rej, o ehli hadith zate braninel o tradicionalno učive, zate braninel piri tradicionalno škola, mora si ne sekugаш o islami te argumentirинел hadisenca. Dodeka o ehli rej, o logičarja, o racionalistija, kova upotrebinge piri godi, ola sar argumenti edineskoro lena sine sekogаш o Kur'ani azimušan. Kakva me mangava teva kerav da amen avdijaka te so siem sarine i so šunena amen, ponikako amen mate etiketirene amen sar dušmanja e hadisengere. Amen na siem dušmanja e hadisengere. Amen na negirinaja e pejgambere skoro lafi. Amen na negirinaja e pejgambere skiri praksa. Amen negirinaja od ova so hovavge upral amaro pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Amen negirinaja od ova so vakerga o pejgamberi a od poslem meninge ili pa dodainge ili pa kosle taro pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Eke avdijeka probina te vakeravtu menge dali o namazi araklovela ko Kur'ani azimušan. Ako jek normalno pučive svakoj lejke muslimane skoro, kova menge ki amari godi, a savko nešto perge, so čigja menge ki godi deka o Kur'ani isi, amen pakja ko Kur'ani, amma o Kur'ani tano eksiko. O Kur'ani alo, aman na završinga piri Sarteva kerav, o vahije Allahe skoro i religija na perjalo. Da, a savke tradicionalistija kova iklile ko islami, tradicionalna učenja kova iklile ko islami, so kerge amenge kerge da o Kur'ani na završinja piri misija ili pa o Kur'ani ulo zavisno tarojaver kitapija. Me tumen sarine akate avdije pučava tumen. Te Allahe skoro vahi. Te Allah Jelle šanuhu bičalga je kitabi. Te Allah Jelle šanuhu bičalga je kuransko ajeti. Da li od ova kuransko ajeti potrebno i te ovo zavisno taro javer manušengere vastengere pišime kitapija. Kova amen pišingemnen jakava čigem deka akava argumentirindor deka akavatano Allahe skoro kelami ili pa Allahe skoro lafi. Tumen janena da o Kur'ani azimušani akava negirinela. Tumen janena da soske o Allah Jelle šanuhu predsakava soka slučinel pe koleskere kitapija, koleskere vahija, koleskere ajetija akava pišingamenge. Vakerindor kao vol manuša ko la pireva stensar ka pišinen kitapija modola pišime kitapija ka vakeren akalatane taro Allah ka biknellen ko Allah ko dini, znači ka biknellen te šajlen sar te zarabotinen. Pralalen, amen,
кога исјамен усавршимо китапи. Потребно или тоа зависно таро не саве учења коскере китапија. Потребно или те зависинел таро не савге алименгере пишиме вастенгере китапендар. Те асавко нешто ва кергем. Дека, ко Кур'ани азимушани на не, естаузу билла шај текера ширко. Аваја ко ширко. Дикен, о Аллах Джеллешану акава аргументирнува менге ко суретул Маиде. Јани ко суретул Маиде најпенџарутно аети, тано од трито аети, кај со Аллах Джеллешану аменге ко Кур'ани азимушани ва кирлага. El jevme ekmeltu lekum dinekum wa etmemtu alejkum ni'meti wa raditu lekumul islame dina. Avdije usavršingum tumaro dini. Yani avdije pergum o Kurani, avdije pergum o Islami. Akvatano jektaro последна аетија е куранескере. Тоест, акава аети есбабун нузул авалам офтомар дешу трендиве англедерте мерело пейгамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем, акава аети авала емсо пандела о Кур'ани азимушани, со значила пандела о дини, пандела о фетве, со значила о фетве пандела да штешај нешто веќе течивако Кур'ани или па те цидатаро Кур'ани, ти калатаро Кур'ани. Пралален амен и сјамен китапи. Кога са свакојек пучибе, свакојек проблеми, те решиња е пегамбере скоро проблеми, акава китапи, соске авдие, ама рода проблемите на решиња. Ама и сјамен јавер халоиба. И сјамен, агар вакердо, пердо, амаре гога пергелен разноне бубачкен сарде вакера. Не? Агар чига менге ки амари годи, те авдие кет кава те објаснату менге у ислами, мора ме те објаснату менге јек пучиве, кова авдие највише кова пучло о намази ко Кур'ани, мора те објаснату менге таро месепенгере китапија. Мора те објаснату менге таро шафија скоро фик или шеријати. Мора те објаснату менге таро малике скоро китапи. Мора те објаснату менге таро хамберија скоро китапи. Мора те објаснату менге таро ханефија скоро китапи. Правален? Авдие кылдинаја јек намази. Јек ибадети кова наслонинела бе и таро Адем алейхиссалам па джи авдие најправилно тано пренесимо и авдие најправилно кылдинаја одова ибадети, одова намази. Амма пучленни тумен соске тија кава намази, тија кава ибадети, а менге мукло таро Аллах, соске различно кылдинајале. Пучленни тумен. Еке, таро ехли суннете скоро учибе, амаро учибе. И сјамен најпенџарутне, најдикле, најраспространиме штар месепија. И сјамен. Сао штар месепија, еке о намази кова тано стубо едине скоро, кова заедничко поврзинела амен кој бадети, свакојек различно кылдинелале. Джанки Корани джамија авер кылдинела, джанки мароканско джамија јавер кылдинела, джанки арапско джамија јавер кылдинела. Свакојек премал пире месепенгоро објаснибе кылдинела намази. Авдие манте пучлен ман. Ходжа, соске агар разликуинајамен ко намази? Джани намира одговор сој? Суалум ко заклучок? Себепи соске о намази објаснингем ту менге таро хадисија. Те амен сине о намази ту менге објаснингем таро Кур'ани. Тега ни јек намази какъл динасине. Сарине исто намази какъл динасине. Амаро одвојбе ко намази. Ваздибе текбирија. Бешибе ко еттехијату. Керибе о рукју, читибе о теспих ко рукју, читибе ко кираети, гласоја, бизо гласо, пандибе амареваста, поупре потеле, мукле амареваста, акава различно кылдибе намази, анеламен таро хадисија, те амен читингемо хадисија, тега ни анеламен ко различно кылдибе намази. Амма, те амен си клилем о намази таро Кур'ани.
Te amen siklilemo namazi taro vahi, Allahe skoro vahi, tegani yek namazi ka kıldina, inane tovalamen maşkaramende, odvojive, avdije, odova, kaprobina, te tumenge objastina. Pravalen, praven tumare goja, avdije praven tumaro horizonti. Za avdisut nomiro dersite haloven, adala ilmi halja so amen čitingemlen, avdije i kalentaritumari godi o ilmi halja, i kalentaritumari godi odola mesepsko siklojve namazi, avdije probinen te sikloven yek namazi kova Allah Celle Şanuhu biçalga amare peygambereske Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemeske. Nasam amare peygambereske negoli taro Adem aleyhisselam pasađiko amaro posledno peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem pralalen yek isto namazi kıldingape. Akana hoca argumentija kadel pe akana. Amma, kaske kadel pe argumenti, oko ovakoj leskoro kalbi kovol pravdo, oko ovakoj avdije kugja te mangela te siklol odini, pralalen, jek kavaker avtumenge, ne morate len mavdije zdravo zagotovite vakeren mange o hođa, tano ko pravo ili na neko pravo. Uopšto ne interesine lamen. Soske na mangavakava, sađi dodeka tumen napravena tumari godi, sađi dodeka tumenda sar amende, sar mande na čitinenali, sar ne save pravlaso čitinge, na nete avađiko akava džandipe. O džandipe razvinela pe salde čitibnaja, o džandipe razvinela pe salde istražibaja, o džandipe nasiklola pe taro je kitapi. Meda siklilumle sartumen da taro je kitapi, taro ilme hali meda o namazi siklilumle. Meda čiko neko borberš braningum Ebu Hanifeskoro namazi, kugum ko rasprave šafijensar, kugem ko rasprave malikijensar, da li tekbiri vazdela pe, da li na vazdela pe tekbiri, da li ko ettehijatu vrtinela pe o parmaku ili na vrtinela pe o parmaku. Da li tihno amin, da li tišno amin. Da li o amin tano ko tiho ili pa glasno, da li bismillahirrahmanirrahim čitinela pe palo fatiha ili na čitinela pe bismillahirrahmanirrahim. Da li sakala problemija me čitingu manteringema akava meti ispitina da soske na neamen jednoglasno jek namazi. Soske morate razliku i namen tegelem ko šafije javer te čitina, tegelem ko hanefije javer nešto ko namazi te čitina. Akava čijama man, soske dukavker jama man akava mistindor ti akava islami biçaldo taro Allah. Te isjamen Kur'ani kovatano jektaro Allah, soske maškaramende ko najglavno temeljno ibadeti te odvoji namen. I počmi me da te istražinav. Znači, ništa nas im pošukar tu mendar. Ništa nam mangavate vakerav deka su im pošukar. Nego li soker jom počmingum te istražinav od ovaso mandu kalamasine. Ni na opravdingum Ebu Hanifa, ni na opravdingum Šafija, ni na opravdingum Malikija, čitingum Malikija, čitingum Šafija, čitingum Hanbelija, i sakava ket čitingum alun ko džandipe deka isjamen jek namazi kova Allah Celle Šanuhu odova namazi si kavel amen premal o Kur'ani azimušani. Te amen siklilem o namazi taro Kur'ani azimušani. Tega ni okoleme se pensar svako je eksoperala kole skoro me sebi na neto volle problemi. Soske ovđanela deka amen kaldinaja isto namazi. Akana. Počminaja ajar prvo. Šajli te objasnjami je svoju namazi od ova prvo. Na svoji namazi.Eka te počminaja. Sar ili samo termini o Allah Celle Šanuhu najviše, namjerno vakeravakva, najviše ko Kur'ani azimušani, ko arapsko upotrebinala bašo namazi. Sar, i ne da vađanenare. A vdje, dobro mi sjame nakla socijalna mreža, mu odvađa. Sar, salat, es-salat. Salli, kıldim. Es-salat, kovako prevod, bukvalno prevod, značinila tekere duva Allaheske. Ili tekere duva. Ili pa me agar pišigum ibadeti tekere. Ili pa terode nešto taro Allah. Es-salat isto značinila terode nešto. Ili pa te molinetu
Es-salat значинала. Еке ко Курани азимушани, o namazi spomninala pe e terminea es-salat, salat. Amende ко Рома или пак ко Балкан употребинаја о термини намаз, намази. Котар јаква термини, а кава термини авола таро персиско чип. Таро персиско окораја лилеле ем распространингјапе ко Балкан, ко амаре екс-балканска пувја. И амен е салатеске вакераја намази. И нали ни са ово проблеми. Те амен акава халилем дека о салатано дува е мо Аллах джеллешануху одеја дува амен ге ко Кур'ани азимушани вакерела сар текерала тигани на нето оламен ни са ово проблеми. Саро Аллах джеллешануху ко Кур'ани азимушани вакерела Хазрети Ибрахимеске теджатаро Хазрети Ибрахим или прво акана размислила Ајде Хазрети Ибрахим ка почмина. Суратул Хаџ бишу дујто сура бишу шофто аети о Аллах джелле шануху е Хазрети Ибрахим ески вакерла сарте керела дава салат или па сарте кылдинел о намази. Еки, состари состави мотаро нам о идува. Состари состави ми идува и сила трин фарзија. Јек дова и сила трин фарзија. Кола фарзија тане одла, кијам те тергјове ко кијами, одојто сој рукју текере, емо трито сеџда текере. Јек дува те манглан е Аллахеске текере, о Аллах джелле шануху ко Курани азимушани вакерла те манглен тумаре дове текерен, тегани тумаре дове керенлен ко кијами, рукју, хем сеџде. Акаваи ко Курани азимушани аменге објаснимо вакериндор ко суретул Хаџ бишу дујто сура бишу шофто аети. О Аллах джелле шану агер вакела. Акет означингем отан е Хазрети Ибрахимеске баши окер. Макер ширко ко Аллах хем чистин мирокер те чистинел и каба окер. Околенге кој керена тавафилате, кола тергјовена ко кијами, тоест тергјовена, хем рукју керена, кериндор сеџда, или па периндор ки сеџда. Веќе Аллах, ака те објаснинела сар керела педува е Аллахеске. Сар керела педува, ке употребинава олафи дува, тумен одма сигнали ки тумари године каджал, одвајо намази, одвајо салат. Еки Аллах джелле шануху објаснила аменге сар кијам рукју хем сеџда. Ем ко панда буд куранска аетија о Аллах джелле шануху аменге муслиманенге вакерела ке тергевен ко кијами, керен рукју или па перен ки сеџда. Чемати муслими, дујто пучиве со требала те пучен тумен или за те правгјол тумари годи, о дујто пучиве сој. Дали о намази, сар намази, постоинга англедер о пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем. Или па, подпучиве пучен тумен, дали о Хазрети Ибрахими кылдинга намази, дали о Адем алейхи селам кылдинга намази, дали о Муса алейхи селам кылдинга намази, дали о Иса алейхи селам кылдинга намази. Сакава пучен тумен. Ем, кет ка пучен тумен акава, одма роден одговор ја калестар. Дали акала пейгамберија кылдинге намазија. Кади како Курани азимушани, џаниндор ме мислева дека исиамен ко ко Курани азимушани, ко суретул Мейрем пинду офтото джико пинда ењато аети, о Аллах джелле шануху керела лафи таројек намази, кова сире вакердо е Хазрети Адем алейхи селамеске барабар е Хазрети Нухеа. Те манглен ко босанско шајте читине на кава аети. Суретул Мейрен пинду офто пинду ењато аети. Ален босанско. Аке кастар черла пелила, акана Куранеа черла пе муабети акана. Акана Куранеа кераја лафи. Куранеа кераја лафи, ама
Веруј ме, најбаро доказ Ка шунена кана кура најнава оѓа со маглате вачери, дали почминџан о месепско намази или о куранско Акана ка намази? почмина, нека читилен манге, акана прво те халјова, мангава те вакрафту менге, дека ко Кураани азимушани, о Аллах дела менге доволно информација аетенсар, дека ко сао пегамберија сине намази. Само ајети, hođa? Кога ќе гим суретул Мејрем, пинду офтото, пинду ењато аети. Не? Пинду офтото, пинду ењато аети, кавен, кај со Аллах Джеллешану хума керла окола коина не те кылдинен таро намази, ола уидинге коленгере нефсија. Не? Бисмилlah. То су вјеровјесници кои е Аллах благодатима обасал потомци Адемови Ја потомци Адемови, и оних кои смо са Нухом носили и потомци Ибрахимови и Ја. Израелови. И оних кои смо упутили и одабрали, када би им се ајети свемилосно учили, она би на сеџду падала и плакала. Продолжи. Njih smijeniše naraštaj koji namaz napustише и за пожудама поđоše. Па нек пути Иран шукачите на аети. Аллаху екбер, Аллаху екбер. Значи, олен ингелгален код лошно од ова со лап почмингете му кено намази, те циден петаро намази. Ујдинге ко пире нефсија. Те сватине пал мајлаче, а ке се не пака джилабол, мај јасно. Ајде.